ikaze ku makuru ku buryo burambuye. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ku munsi w'ejo ku cyumweru yakiriye mu biro bye muri village Urugwiro Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Dr. Abiy Ahmed mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi ibiri mu Rwanda. Ibiganiro by'aba bayobozi bombi byagarutse ku ngingo zitandukanye zireba imibanire n'ubufatanye bw'ibihugu byombi, akarere n'ibibazo byugarije isi yose muri rusange. Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Dr. Abiy Ahmed yageze mu Rwanda ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru ku kibuga mpuzamahanga cy'indege i Kanombe, akaba yarakiriwe n'intumwa z'u Rwanda zari ziyobowe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Dr. Vincent Biruta. U Rwanda na Ethiopia bifitanye umubano mwiza ushingiye kuri diplomasi n'amasezerano y'imikoranire igamije guteza imbere abaturage babyo. Ibihugu byombi kandi byanashize umukono ku masezerano atandukanye harimo ashingiye ku bufatanye mu by'umutekano, ingendo zo mu kirere, amahugurwa no kongerera ubushobozi abakozi, ubukerarugendo, ubuzima, uburezi n'umuco ndetse n'ayandi. Mu yandi makuru nuko inzego z'umutekano za Mozambique n'iz'u Rwanda zatangiye igikorwa cyo gusubiza impunzi mu byazo mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique, aho abaturage bari barahunze ingo zabo guhera 2017 biturutse ku bikorwa by'umutwe w'iterabwoba wari warayogoje aka gace. Iki gikorwa cyatangiriye mu nkambi ya Quintuda ku munsi wo kuwa gatandatu, kikazakomereza no mu zindi nkambi y'impunzi ya Quintunda iri hafi y'icyambu cya Afungi ku nyanja y'Abahinde, ikaba ibarizwamo impunzi zisaga ibihumbi 10. Umuyobozi w'iyi nkambi Valentin Sumail Dienga avuga ko iki gikorwa cyo kubasubiza mu byabo ari cyiza cyane, akaba yarashimye inzego z'umutekano z'u Rwanda zafatanyije n'iza Mozambique kubatabara, agaragaza ko ari ikimenyetso cyo kunga ubumwe. Yagaragaje ko umubare w'abacyuwe ari 684 basubiye mu mujyi wa Palma, ibintu bishimiye cyane. Muri iki gikorwa ingabo z'u Rwanda na polisi bafatanyije n'inzego z'umutekano za Mozambique batanze imodoka zatwaye abaturage ndetse babaherekeza mu nzira bacungiye umutekano kugera Palma. Ni urugendo rw'ibirometero 18 kandi aho basubiye mu byabo n'ubundi bakomeje gucungirwa umutekano. Abaturage bakuye mu byabo n'ibikorwa by'iterabwoba aho mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique muri rusange bagera ku bihumbi 826. Mu yandi makuru nuko abantu 5 nibo bahitanwe na COVID-19 ku munsi w'ejo ku cyumweru mu Rwanda. Minisiteri y'Ubuzima ikagaragaza ko abitabye Imana harimo abagore 3 n'abagabo 2. Kuri iki cyumweru kandi mu Rwanda hagaragaye abarwayi bashya 371, ni mu bipimo 23,042 byafashwe mu masaha 28. Ijanisha ku bandura ni 1.6%. Ni mu gihe kandi ku munsi w'ejo hakingiwe 12,902 bahawe doze ya mbere. Abamaze guhabwa doze imwe y'urukingo rwa COVID-19 muri rusange kugeza ubu ni 1,100,400 n'abantu 90. Ni mu gihe abamaze gukingirwa mu buryo bwuzuye, no kuvuga bahawe doze ebyiri ari 609,514.